Another day, another mini vlog! Hello everyone! For today's video, mag-operation na sad kog panghugas sa mga plato, mga kaldero ug uban pang gamit sa balay. As what you see, padulong ko ani sa sapa kay didto man ko manghugas og mga gamit sa balay. Kay lagi wala pa man kayo nag-ulan diri ug wala pud kayo pundo nga tubig dito sa balay. Mao na nga nakadesisyon ko nga dalo na lang sa sapa ug dito na lang ko manghugas. Og kauban gyapon ako diha akong sister-in-law nga supportive kayo kay nag-volunteer jud nga siya daw ang mag-video sa ako. Pero tungnan man sad nga manag-ub sab siya, mao na nga nag-uban na lang sa aming duha. Mao nang agianan padulong sa sapa. Medyo distansya jud sa amo ang balay. Mahimuot na lang jud ko maghuna-huna diri sa akong kaugalingon kay imbis nga lingaw-lingaw ra man unta ni ako ang content or vlog. Pero murag na seryoso naman Basta man jud na ay mga supportive kay murag madasig ko din ko og vlog diring dapita. Kay usahay maluyahan jud ko pero mo ni giingon nila nga for the go na lang jud ta ani ato na lang jud ning i-push kay basin di ay puhon kaluy-an makasweldo ta og makapalit ta sa atong mga panginahanglanon. Autuuhan na jud nako oy kay ako na pud nagkatabang sa mua. Pero murag taas-taas pa jud ang paghulat ani og daghan pang mga video nga kailangan i-upload ani. Kailangan sad magulat kung kanusa maka-earn. Kay kung gusto man jud maka-income or gusto maka-earn, kailangan jud nga maghulat kay moabot ra man na sa insaktong panahon. Dili lang jud magdali. Mao nang sa pagkakaron sa mga parihan nako nga bag-o pa nagsugod og mga mini vlog or content padayon ta oy. Samtang naapay magtan-aw sa ato ang mga video. May na lang naaputay kalingawan og edit og tan-aw puhon kay mahimo naman sabnig mga handumanan sa kagahapon. Unsa daw? Bitaw as what you see, nagsugod na mi dira og panghugas ug panghinlo sa mga kaldero, kalha ug uban pa nga gamit sa balay. Mao jud ni nakalisod diring lugar kay basta walay ulan. Dili jud ka pundog tubig mo nang kailangan na lang jud mo adtog sapa. Aw hinuon sa ako ara man ay bikil diring dapita kay naanad naman gud ni sila. Pero okay ra man pod makaya-kaya ra man sa ang nakadbikil lang jud sa kuha kay basta naay mga batos ug walay magbantay sa ilaha. Di jud ka dalig adtog sapa. May na lang gani karon kay naay nagbantay sa ilaha. Ug walay klase ako ang mga sister-in-law. Mao nang naay nagbantay sa bata. Kay kung naa pa ni sila mga klase magliso jud taon kung anhi diri sa sapa. Mao nang samtang wala pa sila klase makalihok-lihok pa ko ug makapanghugas pa ko sa mga angay hugasonon kay nangaabog-abugan naman jud ni sa balay. Kay busy man jud akong bana og panday dili jud niya malugaran ni og panghugas ug panghinlo sa amo ang balay. Mao nang kay nakauli man mi tingob jud ang mga hugason og hinloon sa balay. Samot na ang labunon ani kay sinako na ra ba jud to. Mag-operasyon na pud ko ani ugma og panglaba. Sa pagkakaron operasyon sa paghinlo sa mga gamit sa balay kay wala pay gamiton kung mga hugaw ang mga gamit sa balay. Welga panghugas mi diring dapita. Nag-istorya na lang sa misa ko ang sister-in-law. Basta kapi jud duha mag-uban di jud na mawala ang mga istorya oy. Kay mura naman sab kog mama ani ako ang sister-in-law. I mean igsuon or magulang di ay. Mao nang kung mag-uban mi duha di jud na mawala ang mga istorya. Bitaw jud kay pasalamat lang sa Ginoo kay suod na ko ni mga sister-in-law nako kay ang uban baya jud bitaw kay dili jud nila masuod ang ilang mga sister-in-law. Samot na kay lahi man jud tag mga batasan. Mao nang pasalamat na lang jud ko nga suod na ko ako ang mga sister-in-law during dapita ug magkasinabot sa mi kung unsay buhaton. Pagkataod-taod ginaabot nun sa dira ako ang mother-in-law kay nagsag-ob pud og tubig. Tagaod pud sa dayon nga hapit na mi mahuman diri sa amo ang gipang buhat. Basta jud makahinayak mi og bakasyon sa Kabanglasan dugay jud kay mi makauli maabtan pag pila ka bulan. Mao na ang resulta nagtapon-ok jud ang mga buluhaton diri sa balay. Kay halusa kung bakasyon sa Kabanglasan dugay man kay makauli gusto nga guro didto na mupuyo. Pero tungod kay nagkinahanglan man sad ato ang bana during the pita. O gimingaw na sab siya sa iyahang mga anak mauli jud mi kay taga diri naman sab jud mi. Dili man sad pwede nga magbulag mi. I mean kanang magbulag og puyo ba. Loy sab kayo ang papa siya ra isa magpuyo sa balay. Hasta hinuong mingawa. Bitaw oy. Og mao na dahil ni tanan amo ang gipanghugasan ni mga plato ug mga gamit sa balay ug uban pang mga kaldero ug kalha. Pagkahuman timing jud kayo nga giapas sab mi sa kuang isa ka sister-in-law kay naghilaka naman ang mga batos, nagbanya naman ang mga batos mo nang nag-apas na lang sab sila diri sa sapa. As what you see, nagkalisod-lisod jud ang inahan during dapitan. Kay unsaon ta man daghan man agdala unya bugat pa jud. Unya to apoy bata dito sa babaw naghulat, nagmaniya. Basta jud magmaniya na ni sila or maghilaka o mataranta na jud in town ko. Kay mo jud ni nakaapan sa ako ang mga batos. Oy kay mawala lang gani ko sa ilahang pananaw. Kananggikan sila matulog maghilaka na jud in town na magsige na lagpangitag mama. Mao nang usahay bikil jud kayo ko maglihok-lihok sa balay. Kay dili man kayo ko makalihok-lihok or
makatrabaho sa gusto na kong trabahoon. Pero syempre, kay inahan naman ko, aw laban jud ta during dapita. Bisag walay kalaban, aw laban japon. Kay inaana naman jud ng kinabuhi, pation jud og kakapoy. Pero himuon na lang nato kalaban ang kakapoy og pagsulay sa kinabuhi aron naatay kalaban. Aw unsa daw? Bitaw oy, ug kay ang kuya GL kay dili man jud mundang hilak kung dili nako babahon. Aw may gani kay gidala sa ako ang sister-in-law ang ako ang mga gipanghugasan. Mga dagway dayon sa nadugayan sa sapa be. Naabtan jud in town mig ulan daring dapita. Ingisi-ngisi na lang jud ni ang kahangak nga gipangbati. Shout out dai ko dira ni Brad Dan. Galang sa uban nga magpa-shout out sa sunod nako nga mga mini vlog. Comment down below. Kana lang sa akong ganap for today's video everyone. Thank you for watching. Bang. God bless.